بەریە هەڵبژارتنان هەڤال و پشتەڤانên wî di Partiya Kesk de li kolanên Berlînê kart û wêneyên wî belav dikirin. Jiyan Omer, siyasetmedarê Kurdê Alman, bê sekin û hedan, helmeta bangeşeya xwe ji bo Perlemanê Herêma Berlînê birêve dibir. Li gel hemû zehmetî û rikaberiya li Berlînê lê jiyan bi ser ket û bû endamê vî perlemanî. هالبجارتني ده ما امنا وسطهن امنا سكنين حتى روجا داوي ما داكتن جعدي وام خلكيره داخوين جبرجو ناف برا ما وناف برا بارتيا سوسيال ديمقراط قالك جارات شوي نزيك بس بيجاري ام قالك بسركتن وكا هند زانن قالك كسي بياني ايجو جولاتنا دي هاتنا في ولاتي ناسنامه الماني راشني ده بونه بارچك جوي جواكي برسكريك اوت بارتيا كسك دجي خستيت بروغرامي خدا ام دري وكن سياستي دجي ود جواكي دجي ود بارلمانتو دجي جو افكس جهوانات ذهبه رکابەری لەسەر بەرلەمانێ بەرلینێ گەلک بەهێز بوو. ji bo jiyan prosesa هەڵبژارتنێکە دێموکرات gelek giring bû. Jiyana wî ya siyasî ta niha bi encam bû. قالك تشتي نوب سرمرة درباس بونتا ديد اجوالاتك تيم ديمقراسي تيدا تشتكى غريبة نينا بو لي از چند سالي شوين ما قالك كارجي ركر و اف چند هيفي داوية جو ام هالبجارتني بخدا بون براستي قالك ام خلكيرا ما اخف ستن د بازنا هالبجارتني دا ما قالك دانو ستاندن كرن جبرلو ريكا نقالكي هسان بو لي تايبت جي قالكي خوش بو جبرگوتي دا ديمقراسي تا كرت براكتيكي دا ji bo peywendiyên Kurdistanî û xizmeta gelê xwe, Jiyan Omer bi du bîrokeyan derbas dibe. براستی وکه هنزانن پارلمانتو برلین پارلمانتک 16 پارلمانتی دی ایگول آلمانیا فدرالا گلک سیاستاش در و امناکن لی امتکارن دانستاندنی به باجار و باجارو که کردی را بکنش بوگم هنه کی خبرت خو آلورجی ام بدنا وانا خو پیش بخن الحمو پارچه کردستانیش براستی اویکش پروژکت ایگو مدانیل پیش خو بس جبو کرد ایگول ور ام وکت زانن زیدی میلیون و 300,000 کرد آلمانیا هل تبعت آلمانیا و 103,000 کس برلین هنا اواناجی پارچه کش جواکینا زمانی وانا ادعای که گرکه د بخچه زاروکان ده د دبستانه د زانگوه د به زمانه که سرکه Jiyan Omer weke çend Kurdên din derbasî parlamentoyê bûn ku divê xula perlemanî de Partiya Keskan li hemû bazneyan birêjeyeke meziniyan dengan bi dest xistin û dibe ku bibe beşeke sereke ji hikûmetên dahatî ya federal û ya Herêma Berlînê çî. Ka Muhammed Emîn, Kurdistan 24, Berlin, Almanya.